nyama umoja ya kabiri abarozi amen tangasa nono mbambase ndimo kubabazwa n'ikintu kimwe aho abasenga barimo kuvogirwa n'utambuka wese ni bande bafunguje mu mazu y'abandi ni bande bagenda barya ku mihanda n'abasenga naherutse no kukavuga ahantu umuntu w'umugabo azavuka mu gitondo atariye mu we akamate ategura ko yasahani ya mbere yo muri dote ari wishikira n'abakako umuntu w'umugabo azagenda amena amavuta no muri dote Yesu cyubahiro haleluya umuntu w'umugabo azavuka mu gitondo umugore ntamutekeye ntamuteguriye ngo yaye ngo risambo ngo hari dote none isirashize yewe kindi cambabaje nukubona umuntu uri mu guhaguruka akaririmba ijwi ryo mikarati turi Nairobi karatera ijwi ryo mikarati ridaherutse kurunguruka mu materaniro uzika abantu bagira ubwoba buke reka mbaza barepeta umunsi muri mu kubona umwanya uhari abarepeta muri mu kubona umwanya uhari wose wa mwanya wo kukiziba wose urahari uraza hano bakaguha mikoro warangiza ugatera ijwi ryo mu karindwi uziko mutagira n'isoni amateraniro azajamwe abantu bayararanye ijuru rimwe abahayi barijamo n'abarituyemo abo naterambere riri imbere yo gusenga terambere riri inyuma yo gusenga imibereho myiza ihindutse kubera ko turi gusenga ubuzima bwiza ubuzima buduhesheje kugera ku cyo Imana ishaka n'ubuzima buri inyuma yo gusenga gusenga ni kirero gusenga kandi nabihishuriwe nko kwibikisha ubuzima imbere ko gufata ubuzima ukabubikisha imbere senciye ngwino nkwereke kandi ndavuga ibingana gutya kugira ngo abantu bose banyumve duhe Yesu icubahiro haleluya haleluya amen duhe Imana icubahiro iri inyuma n'inkibukavu inkibukavu neza Bwana asifiwe igihe cy'udutaramo tw'ukumagu twinginga abantu cyararangiye tikinagezweho fata ikidari twumve kandi munyunyi zi wangu oh munyunyi zi wangu oh fata ikidari neza papa nakupenda
ijoro rigiye bari bamaze gutabwa mu nzu y'imbohe kubera impamvu zirezire ntavuze, ariko bari bamaze kwemeza umukobwa wari utewe n'abadayimoni wungukiraga bashebuja ngo bamwemeze bamukuramo abazimu n'abadayimoni bari bamurimo. Inyungu zari zitegerejwe kuri bashebuja zirakatika, ngo barangize baravuga ngo aba bantu bemeje uyu muntu ntibigeze bagaragara hano i Makedoniya. Kubera izo mpamvu rero tugomba kubafata tukabahana. Bibiri irambwira ngo barabakubise babakurubana ngo mu isoko babaciraho imyambaro bari bambaye, ngo barangize baravuga ngo ico sitosha reka dufata aba bantu tubafunge. Barabatwara babinjiza mu nzu y'imbohe ngo babageze muri ya gereza, ariko ngo yari cyumba cyo hagati hafungiwemo ngo abandi. Barangiza ngo ijoro rigere hagati batekereza Imana, batekereza Imana, bibuka Imana, bibuka ko itazihemuka, bibuka ko itigeze ibatererana, bibuka ko ntabwo yatandukanye nabo, bibuka ko bafungana. Duhe Yesu ubwiza, sema amen, haleluya. Bibuka ko Imana bafunganwe nayo bizeye iri kumwe nabo. Bibiliya yavuze ngo mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, ngo batangire gusenga ngo Baba tengeneza njia, Baba. Aporoseri si bamwe mugani wanda mahisi. Duhe Yesu cyubahiro, haleluya, haleluya. Ngo basenge indirimbo ziramanuka, ngo zimanuka zibasanga muri ya gereza. Baratarama, ariko bataramye indirimbo zamanutse zibasanga basenga. Nashatse ko tugana ijambo rivuga ngo gusenga, gusenga nk'igisubizo cy'ikibazo, gusenga nk'ubutabazi bwihuse mu gihe abi wanyu, mu gihe usana usigaye kukagwa, gusenga nk'igisubizo kitari giciye aho utarutegereje k'inzira, gusenga nk'igisubizo kiza gisenya umusozi ukariduka kandi warugezaho uhayivuga ngo birarangiye kuri nje nawe. Pawulo na Sila barasenga bararirimba, ngo basenge. Bibiliya yavuze ngo iminyururu yari badushe iradohoka, inzugi ngo zari zikizwe zitangira kubabwira ngo twakinguye, amazi si yandi twakinguye. Pepe ya Bwana majeshi, Bwana asifiwe, asifiwe. Zitangira kubabwira ngo twakinguye, amazi si yandi, amavuta si yandi, twakinguye. Ngo inzugi zirakinguka, ngo zirangize gukinguka. Abandi ngo bari bafunzwe barafunguka, ariko muri izo mbohe bishaka kuvuga iki rero? Tugeze mu gihe cyo gusenga, ubuzima bubi tutari gusenga. Ese ko turi kumwe tuvuga ngo amen? Yego, amen. Sema haleluya, haleluya. Rero gusenga ni igisubizo cy'ibibazo. Gusenga ni insinzi yicaye mu bibazo indani, ariko iyo wibutse ko iyo nsinzi uyicaranye uzusengukanije. Gusenga nzagukomeza nasanze arimo kunesha mu rugendo rwiwe sinzatinya gusenga. Duhe Yesu cyubahiro, haleluya, haleluya. Rero ubuzima bw'abakristo buhindutse bwerekeza kure, ni ubuzima budusaba gusenga. Nibajije ikintu kimwe nari navuze ngo sinkivuga. Ibitaramo byatangiye saa moya za mu gitondo kuwa gatatu, ibindi kuwa kane, ubu bigeze saa moya. Kubera iki birangiye? Kubera iki ibintu byiza twagashingiyeho twari twegamiye biri mu kugenda bivaho kimwe n'ikindi, kandi abantu badasenga bari mu kugira ngo nububyutse. Nta bubyutse igitaramo kigeze kuri saa 12, kandi baratangaje saa 5 cyarigeze 2017 twadutarama ahantu utavuze muri ako gace kigatangira saa 2 tukaza tuzigana. Muri mu kwibaza iki abasenga n'abadasenga ibitaramo bihaye bigenda bisabye kinki hayigendera kumukikira cyangwa se kumangasore. Gusenga rero ubuzima bwacu abakristo bugomba kuba ubuzima bwo gusenga. Mwuka yambwiye iki rero? Yambwiye ko gusenga nta mwanya uhari. Curanga papa mbe nkubyinira hano.
gabanyijwe itanduhero Mnyunyizi wangu bomo talarema Mnyunyizi wangu Mnyunyizi ai Mnyunyizi wangu nakupenda Mnyunyizi wangu Mnyunyizi wangu gusenga nta mwanya uhari nta mwanya utegereje kuza ngo uzaboneke nta n'umwanya uhawe utegurwa n'amakampuni uhaye uzugiye kugaragara cokoze harumva nk'abangahe duhe Yesu icyubahiro Bwana asifiwe nta mwanya uhaye ukorwa mu ruganda uhaye uzitwa gusenga ubayeho munini ntukarambwira rero ngo kubera ko nta mwanya ibintu byose byiza bitagifite umwanya mu mwanya muke dufite tugomba kuza tugenda tugabanya mu gusenga mu yandi magambo tugomba kwishikura ku isi tugasenga urashaka kuba mu buzima bwiza senga urashaka kugera kure senga urashaka guhindurirwa ibihe senga urashaka kugera kuzo abandi bageze utaragera senga ibyo abandi bananiwe nawe uzonanirwa winanirwa senga tugomba kuza dutarama abagore bakaza babyara neza abahungu twateranye n'abakobwa bahaye bategura intuza n'abandi bagihaye bavugana bitagaragara bikama bija mu buryo umuhungu akareka guhangayikisha umukobwa n'umukobwa akareka guhangayikisha umuhungu bakoroherana kubera ko bakandagira mu gitaramo duhe Yesu icyubahiro haleluya rero umwanya wo gusenga nta mwanya ugihari nta mwanya ufite kuza haleluya nta mwanya ufite kugaragara nta mwanya uhawutegurwa mw'abapapa mwe mw'ababyeyi mwe nta mwanya uhayuza w'abasenga n'abarepeta uhari reka mbaza barepeta umunsi muri mu kubona umwanya uhari abarepeta muri mu kubona umwanya uhari wose wa mwanya wo kukiziba wose urahari ayi bamara badasenga bakagira ngo n'ububyutse bwaje abandi bakagira ngo ni iterambere nta terambere riri imbere yo gusenga iterambere riri inyuma yo gusenga imibereho myiza ihindutse kubera ko turi gusenga ubuzima bwiza ubuzima buduhesheje kugera ku cyo Imana ishaka ni ubuzima buri inyuma y'ugusenga gusenga rero nta mwanya uhari nimba utegereje ngo umwanya uzoboneka usenge nta mwanya uhari size nkwibibanga kuko nta n'umwanya uhawutegurwa ku bwawe umwanya muko ufite umwanya w'isuku ihaye dutwara senga gusenga ni kirero gusenga kandi nabihishuriwe nko kwibikisha ubuzima imbere ko gufata ubuzima ukabubikisha imbere senciye ngwino nkwereke ngwino banguka sorry nubwo ntakuzi noneho gusenga no gukomeza guca muri iyi si sibyo ariko wewe kubera ko usenze ni ukubikisha ubuzima bwawe tubona ko mutambutse yasigasigara ariko kubera ko twari mu buzima busenga twarangiza tugakomeza tugasenga mu yandi magambo gusenga ni ugufata ubuzima bwawe ukabubikisha Mnyunyizi wangu Samukiga Mnyunyizi wangu Mana we Patana Yesu mukatukumwa Mnyunyizi wangu Hele telelwa Mnyunyizi wangu Ai Hallelujah Bwana data Nimu hayusenga kurabikisha ubuzima bwawe imbere kandi ndasuje nimu hayusenga kurabikisha ubuzima bwawe imbere kurategura ubuzima buri ntabwo hayu ukora akazi kenshi
akazi kenshi katarimo gusenga ntaho ubuzima buri kuja ubuzima bwiza n'ubuzima duca mu isi twayivogera ikatuvogera ariko twebwe tukamenya ko hano hirya hariho ubuzima bwo gusenga bene data mureke tube mu buzima bwo gusenga nibwo bwa mbere bwo kugera hano jewe kandi nahageze peruka kuja mu giterane bugane ngo ngaruke nama mpurirana n'umugore nyine bataza bavuga ko ari mwiza ngo waraje mukecu wamenye ko nari ariko mpita mpishurirwa kuko hari abantu bazi ko nari naragiye twaje gutarama umoja ya kabiri duhe Yesu cyubahiro haleluya twaje gutarama umoja ya kabiri abarozi amen tangaza none ngwambaze uburyo ngo warazindukutse ngo nari kongira ngo uracariyo yewe uzi ko baza bamenya ko nukuri twajanye gahunda itari yo gutinda none isi irashize tuzamuye Yesu cyubahiro haleluya baza bamenya ko twagiye nta gahunda yo gutinda ihari twamaduhura muri karte ngo none ndatanga ngo nari kongira ngo uracariyo yewe naje ndi hano umoja kabiri tuzamuye Yesu cyubahiro reka mbabwire ko twasenga tutasenga abayi basenga barazwi telima abayi basenga barazwi n'abadasenga n'abandi bazindutse bari gusenga hari abazi ko bafite igihe gitoya kandi bazagaruka bari gusenga ariko ubuzima bw'abakristo bumaze kuba ubuzima bw'umwanya w'amagambo bumaze kuba ubuzima bw'umwanya w'akazi bumaze kuba ubuzima bw'umwanya muto w'Imana muri mu kwibaza iki Imana ikurwanirije Pawulo na Sila barasenga abahanga rero bakavuga ko Sila ngo yagiraga ikiyo cyane none ngo batarama bankucuranga gato ugabanyije urwego tugwana n'abadayimoni imyuka yo mu kirere 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 basirikare ba Yesu uhagarare mushikame utazatsindwa n'inazi uburiganya bwa Satani kuko intambara turwana we sikiza abantu turwana n'abadayimoni imyuka yo mu kirere intambara turwana sikiza abantu turwana n'abadayimoni imyuka yo mu kirere basirikare ba Yesu uhagarare mushikame utazatsindwa n'inazi n'uburiganya bwa Satani kitambara turwana sikiza abantu turwana n'abadayimoni imyuka yo mu pepe ya Bwana majeshi haleluya Sila kabwira Paulo ngo tidupfa Sila kabwira Paulo ngo ntabwo turi bupfe ntabwo turi bugwe muri gereza twarazihushijwe ariko niyi ntako tuzoba akabwira Paulo akamubwira ngo nukuri urakeye kandi burishe humura wikwigunga iyi gereza tuyivuyemo kandi tubayeho twamamaje n'ibindi twemeje n'abandi bari bamaze kwemeza abadamu barimo ba Lidiya n'imiryango yabo kubera gusa igitaramo nzadasoje rero ndimo kubabazwa n'ikintu kimwe abasenga barimo kuvogerwa n'utambuka wese ni bande bafunguje mu mazu y'abandi ni bande bagenda barya ku mihanda n'abasenga naherutse no kukavuga ahantu umuntu w'umugabo azavuka mu gitondo atariye mu we akamate ategura ko ya sahani ya mbere yo muri dote ari wishikira n'abakunyuma n'abakazana muza musohoka mu nzu muriye mu bukwe nibiboneka twongere tuje hako umuntu w'umugabo azagenda amena amavuta no muri dote duhe Yesu cyubahiro haleluya
umuntu umugabo azabyuka mu gitondo umugore ntamutekeye ntamuteguriye ngo yaye ngo risambo ngo hari dodo none isi irashize yewe muzomena amavuta atogwe n'abandi ibintu turimo gukora abakirisitu ikintu gisa n'umunyenga kurya mu bukwe n'ibyiza nanje nzanjye ariko nzanjye iryaka ngomba kuva mu rugo menye uko hashishije turi mu buzima bumeze bidafite amaboko mumbabare no kugira ngo mwumve iki kintu mwiha agaciro nk'abakristo basenga ubuzima bwacu ubuzima bwo gusenga umwanya wabura ukaba muke ariko umwanya ubonye ubusaze gusenga ariko ureke kwirukanka ukuguru kukundi moto kuyindi ngo hariya ngo hari umuhuru abakristo batiha agaciro ni mukobazwa n'abandi nabo bagenda binjira inzu n'umuryango abakristo basima bushize ngane hano kwa bishop gutebuka nari mfishurira inkingi 10 zituma twambara imbaraga nari mbabwiye ko inkingi nayo ituma twambara imbaraga rukwirinda nitutirinda ukarinda ikikurimo ukarinda karamazi zizazivamo zizazikuka nkayame yes urabituye zizazikuka nkayamenyo y'intuzi zizazikuvamo yes reka tuzuwa ni umuntu bamukuriye iginyo ko hazasigara igihanga none simpano zirareka gukuka kandi uhaye ugenda wewe ta program ikindi navuze rero nababwiye ko tugomba kugenda dufite imitego nta muntu uzusohoka mu bukwe nta muntu uzusezera mu rugo ngo agiye mu kiriyo agasiruka muri dote irongaye ubwiye umugore n'abana ngo ngiye Kayore akubonye mu gitaramo muri Zayu kubera kutiha agaciro no kutamenya ikigusohoye no kutamenya ikikurimo no kutamenya ikitubitsemo umuntu akazasohoka nta program uhuye n'ugiye mu kiriyo nawe uroye mu kiriyo nimuhura n'ugiye mu bukwe nawe ugiye mu bukwe muzamurarana gahunda muzukane gahunda Imana ibafashe tube mu buzima bwo gusenga nimba ushaka kuva mu kigeragezo urimo nimba ushaka kunesha ikibazo urimo senga kindi cambabaje ni ukubona umuntu uri mu guhaguruka akaririmba ijwi ryo mikarati turi Nairobi karatera ijwi ryo mikarati ridaherutse kurunguruka mu materaniro uziko abantu bagira ubwoba buke umuntu azavuka mu gitondo neza akamavyukana ijwi ryo kwitara uziko ubunebwe ari gitangaza nimuve mu bunebwe mwambara imbaraga z'amavuta wanasifiwe iyaranje mu gitondo uririmbe muri salo wumve ko ijwi rija ku murongo ruzibura nibaza n'ibiryo kumeza wiyaranje urebe ko ijwi rija uraza hano bakaguha mikoro warangiza ugatera ijwi ryo mu karindwi uziko mutagira n'isoni amateraniro azajamwe abantu bayararanye ijuru rimwe abahayi barijamo n'abarituyemo abo nibo bahayi bagenda abasenga tuzokomeza kuba mu buzima bwo gusenga imibereho yacu izakomeza kuba imibereho yo gusenga maze gukizwa mara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza nafashe ingamba zo kutavogerwa misi twakuranye irahagije misi twagendeye mu kigare irahagije misi twakoze amafungo mu kavuyo irahagije tugomba kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana tukaza tumenya ico tugiye gukora ukaza ukora ico wararanye ukaza ukora ico usize uvuze ugiye gukora Imana ibafashe tube mu buzima bwo gusenga tuvuge ngo amen bene data bana b'Imana ubuzima bwacu aho buhambiririye ubuzima bwacu bwiza aho buhinduririwe no gusenga ubundi yakenewe kubyina ubundi yakenewe gusohora indirimbo ntiwoze sohora kumukanira umutazarimba ukwezi kumwe umwaka wa kabiri akagira ako ni itangazo umuntu azavuga ku kwezi kumwe ukunda akazima ntabwo nanditse muri Bibiliya si byiza kwitangaho ingene ariko iminsi twashirisha irahagije iminsi twishe nabi turara ku majoro y'akavuyo ni byiza kurara ku majoro no gusenga no gufatanya n'abandi ariko menya icyakujanye iminsi twavogerewe irahagije iminsi turi mu kugenda n'abantu bakomeza kuducinyiza no kuduca inyuma batwereka ko ntaho tuzogera irahagije fata ingamba yawe wizere Yesu numara kumwizera usenge nurangiza gusenga Imana iri kumwe nawe kukugirira neza no kukugeza aho abandi bageze ico giti ni wewe uzarisha kinga uzatonda ikime yo undana musubiza ico giti ni wewe uzarisha kinga uzatonda ikime yo
Yesu bwiha Bwana sifiwe rero ubuzima bwacu bubu ubuzima bwo gusenga ubuzima bwacu bubu ubuzima buhamburiwe mu gusenga taho twogera tugasenga nta tsinda twohagararira nta ministeri yo komera mugende muzabaze izatangiye ubu busizo zigihari hatangiye izindi kubera iki ministeri hagurukana amavuta n'imbaraga ariko nyuma y'umwaka mwaza mubaza wari uyoboye ngo ntitubize ubu niti yagezweho za ministeri abantu 400 ngo bagire guteza ko mbona ko nta kimuga tuzahagurutsa babihagurukije kare cyangwa se kera hakenewe ministeri z'abantu 20 bafata nizinjiraho zinjiye zitabara nizinjiraho ziririmbi aho ziririmbiye zizamura zihembura imitima y'abantu ministeri y'abantu 40 batica kandi ntibakize ikiraja he korari y'abantu 50 10 birepeta irindi rikaboneka umwanya kuri mbugeze izo korari naka isoko nk'isoko ushize bantumiye mu biterana hantu ndavuze abavuga butumwa 12 aba missionnaire n'ababishop n'abapotre naje umuvuga butumwa ngo ndakenewe bazuwa ntumiye ndamaza wese ubwo iki kigamije iki aba missionnaire abapotre ababishop 12 naje 12 11 naje 12 aba bavuga butumwa bose barakora iki muri overnight akanje ndambwira ngo badangane sini isoko iyi ni isoko hamagaye wawe tihakenewe abavuga butumwa 12 afishi zija abavuga butumwa kandi rero bene wacu bakagira ngo n'ubuzutse bwaje materiana muzamutegura umuntu umwe nimba mwana mukuye kure n'umugisha mumukoreshe nk'uyu mucuranzi wa Fibugani mumukoresha ave hana tagangaye baje kumujyanisha kandi nimba munahishuriwe tumuherekeza asubira Kigali mu gitondo ariko asubira ne mu ruho w'igitaramo ariko umuntu azatumirwa yarangiza bakamuha iminota 10 iminota 20